فункцияи ибтидоӣ ва интеграл дар ин дарсҳо аз математикаи синфи 11, алгебраи синфи 11 дар бораи функсияи ибтидоӣ қисми аввалаш дарс мегузарем. Яъне дар китоб таъриф дода шудааст. Функсия f of x дар фосилаи a b барои функсияҳои функсияи ибтидоӣ номида мешавад, агар барои ҳамаи қиматҳои тағйирёна x a b ин баробар. Яъне мақсади ҳамин таъриф чи аст? Ба шумо як функсия дода шуда мешавад. Функсия дода шуда мешавад ва аз шумо мепурсанд ки ҳамин функсия ҳосили кадом функсия дигар аст. Яъне шумо ба ибтидои он меравед. Яъне ҳосили кадом функсия ба f of x баробар аст. Яъне пес ба саволҳои аз китоб дида баромада, аввал ҳосиларо ба хотир биёред. ҳосилаи якчанд функсияҳоро. Масалан, ба шумо ман як адад дода доштам. Масалан, адади f of x баробари 2 ва аз шумо ҳосилаи онро ёбед пурсам. мо медонем ки ҳосилаи ягон адад, биёед бо ҳамчун қоида нависам. Шумо агар адад дошта бошед, ҳосилаи он ҳамвақт ба 0 баробар аст. ин қоидаи асосан соддатарин. Ё ин ки дигар қоидаи ба ҳосила вобаста, ин агар x дар дараҷаи n бошад, ҳосилаи он чӣ мешавад? N дар инҷо адад чӣ мешавад? N зарби x дараҷаи n минус 1. ин яке аз қоидаҳои муҳим ки бояд донед шумо. Яъне дар инҷо дараҷа ҳам касрӣ ҳам шуданаш мумкин, манфӣ, мусбат ҳам шуданаш мумкин. қоидаи дигар тригонометрӣ бисёр меояд. Масалан, шумо ҳосилаи синус x ро бояд донед. ин ҳам вақт косинус x. ё ин ки ҳосилаи чиро донед? Косинус x. ин минус синус x аст. яъне барои чӣ мепурсам? Барои чӣ нишон дода истодам инро? аз шумо баръакс онро мепурсад. Ба шумо яъне ҳосилаи функсияро мепурсад ва мепурсанд ки аз кадом функсия инҳо табдил ёфтанд. яъне аз кадом ҳосилаи кадом функсия ба ин функсияҳо баробаранд. яъне ҳосилаи агар як функсия ба дигар функсия баробар шуданаш мумкин аст. яъне барои ин баъзи қоидаҳоро бояд донед. ба фикрам ин кифоя. ҳам боз охирон агар мисол адад қади x якҷоя шавад, масалан 4x, ҳосилаи ин ҳамвақт ба 4 баробар аст. ҳамчун мисол коркунам нишон диҳам. Масалан, шумо 5x квадратро ҳосилашро ёбед мегӯяд. чӣ кор мекунед? 5ро агар инҷа адад мисол бошад, осонтар чӣ фаҳмед? Нарасем 5ро, фақат ҳосилаи x квадратро гиред. ҳамчун ба шумо роҳи осон барои кор кардан. x квадрат ба чӣ мешавад? Ба ин қоидаро истифода мебарем. 2x мешавад. 5 зарби 2x ва дар натиҷа 10x мешавад. ё ин ки масалан 5x квадрат минуси 3. ҳосили ин чӣ мешавад? яъне агар байни аъзоҳо плюс ва минус бошад, ҳар яктонро алоҳида ҳисоб кунед. ва инҷо 5x квадрат ман аллакай ёфтам дар аввал 10x мешавад ва 3 ки як адад аст, ҳосили он ҳамвақт ба 0 баробар аст, яъне минуси 0. ё ин ки соддатар кард 10x навишта метавонед. яъне акнун дар функсияи ибтидоӣ мо баръакс меравем. ба мо дар асл ҳосилаҳо дода шуда мешаванд ва аз мо мехоҳанд ки функсияҳои ибтидоиро ёбем. аз кадом функсияҳо инҳо ба вуҷуд омадаанд. ва шумо яъне барои ино кор кардан ба интеграл меравад. баъд ба мавзӯи дигар шумо бояд ба хотир, яъне бояд худтон пурсед, кадом функсияро агар ман гирам ба 1/5 баробар мешавад. яъне ин функсия шуда метавонад, нигоҳ кунед, ҳам вақт аз ҳосила бояд ба хотир биёред 1/5x. ҳам вақт адад бошад, x-ро дохил намед, тамом. ҳамин ҷавоби дуруст аст. ё ин ки дигар шунаш мумкин аст. 1/5x минуси 3. ё ин ки функсияи шумо буданаш мумкин 1/5x ҷамъи 10. яъне ман ҳосила ҳамин функсияро барои санҷиш гузаронда, ҳамин ҳосила ин функсияро мегирам. оё ба 1/5 баробар аст ё не? ҳамин саволро ба худтон мепурсед. агар бошад, баъд шумо функсияи ибтидоӣ дурустро ёфтед. дар ин ҷо ҳам равем. 2x. 2x аз кадом функсия ба вуҷуд омад? Функсияи ибтидоӣ кадом аст? яъне агар шумо ҳосилро нағз ба хотир дошта бошед, инҳо яъне функсияҳое ки сода ҳастанд, функсияи x квадрат аст. яъне агар не ман бовар намекунам, агар гӯяд санҷиш гузаронед, яъне аз рӯи қоидаҳои ҳосила рафта метавонед, агар ҳосилро нағз ба хотир дошта бошед, аз ҳамон ҷо рафта метавонед. ё ки ҳамин кифоя аст? Не, шумо метавонед
x kvadrat jami 3. Chunki 3 vaqti man hosilashini 9. Ya'ni این همه اینا با 2x برابره. یعنی که میتونید x kvadrat jami pi. pi که یک رقم است به آخر 3 از 14 تقریبا میگیره. یکی همون یک عدد است. وقتی که حاصلشون 0 به 0 برابر میشه. یعنی اگه دوم کرده میتونم همه عددها رو با پلوس مینوس کرده کنم اگر درست میشه. باز اکنون تریگونومتری با خاطر بیاریم. نگاه کنید سینوس x حاصل رو با خاطر میبریم. سینوس x کدامش بود؟ یکی در اینجا مینوس کوسینوس ما حاصلش رو بیاریم مینوس سینوس x. یعنی ما شما میتونید مینوسی با این طرف گیریم. یعنی چی ما میگفتنید؟ فونکسی ابتدایی این فونکسی میتونه باشد مینوس کوسینوس x. چون که وقتی کوسینوس x رو ما حاصلش رو گیرم مینوس میشود. با مینوسی که ما علویده موندگیم و دیگر رو پلوس میکنم. یعنی جوابی ما درست میشود. آیا همین جواب کفایه؟ کفایه است. اگر خواهند دیگر عدد هم جمع تر کرده میتونیم به این فونکسی جمعی 5 یا اینکه مینوس کوسینوس x مینوس 3 تقسیم 2 همه حاصل این فونکسی به سینوس x برابر میشوند. یک چند سوال دیگر رو از کتاب دیده برایم. دو فونکسی ابتدایی فونکسی f of x رو یابیم. یک تاش رو کار کنیم چون که در سوال پیش نشان دادم. یک تاش رو فکر میکنیم چیش دونش ممکن از حاصله با خاطر میبیاریم. یعنی حاضر اگه فرمول داده شده نمیشد فقط از حاصله باید با خاطر بیاریم. این میتواند 2x کوادرات 2x کوادرات شود. یعنی اگر حاصلش رو بگیرم 4x میشود. همین از روی قاعده x درجه n استفاده بریم حاصله همین جواب 2x کوادرات میشود. نه این تنها نیست. میتواند چقدر گفته بودیم 2x کوادرات مینوس 3 یا اینکه 2x کوادرات جمعی میلیون باشد. یعنی حاصل این با 4x برابر میشود. اینا هم کار کنه میتونه. دیگر قسمشون دیگر نمود سوال بینه. از اینجا کمتر دیگر میپرسد. در اینجا 3 فونکسی داده شده است. میپرسد شما با ما یک فونکسی نشوند که دو تا دیگری آنها حاصلش باشد و فونکسی ابتداییش باشد. اگر موضوع فونکسی هم 2 باشد حاصل این 0 میشد که 0 بین اینها نیست. اگر فونکسی من x کوادرات جمع 3x جمع 1 باشد حاصل اون 2x جمع 3 که در اینجا است درست. لیکن فونکسی ابتدایی در اینجا نیست. فونکسی ابتدایی اون x کوبی باید باشد. لیکن من 2 دارم. یعنی از اینجا خلاصه میبرم که فونکسی در اصل من این 2x جمع 3 بعد موافقم که حاصل این فونکسی چی است؟ 2 است. یعنی f of x میباید. بعد میبینیم فونکسی ابتدایی یعنی این فونکسی از کدام حاصلی کدام فونکسی است که در اینجا است. یعنی شما این رو حاصلش رو گرفته میتوانید بینشون پلوس هست. هر یک تاش رو آورده کار میکنه. حاصلش رو x کوادرات این 2x میشود 3x این جمع 3 میشود یکی عدد است حاصلش 9 و بعد اینجا h میباید. یعنی با این فهم میروند. یعنی اول g بعد f بعد h میباید. یعنی در اینجا بعد آهسته با اینتگرال میرود. شما اول حاصله رو با نقص به خاطر باید بیاریم چون که اینتگرال با حاصله وابسته است. یعنی برعکس یکدیگرند.